Южный Нутенс, проспект бойынша барасыз. Южныйдан бардым. Южный бойынша барасың, Южный Кибеттен ұзасың да, и тура инфекционный нәрсені ұзасың да, заправкаға жетерек, анда Садомстрой заправкасы бар. Унға поворот бар анда заправка жетерек. Прям міне заправка көрініп тұра, заправкаға жетерек буквально бір 10 метр қала, направо заезд. Жоқ, анда парковка бар, онда бар. И біз шыннан Ирактыға буквально машина шығатын да, 100 метр кафе лес, біз кафе лес, шының yanında olsun. Раз, два, три. Раз, два, три, 1, 2, 3. Микрофон беріңдер. Жаңа шипалы сулары, бұрмалы су бұйлары, сөйләшіп сөзім бітмәді, көріп көзімі тұймады. Шеттір шешімі аға құрбет, қызлар жырлап суала, сауағанда сауырып өпсем, кәмізлерім қала. Мында су қой. Жырлай су алғанда, шелеклері тез тұла, шешмә суы ішкен қызны, көңілім матур бұла. Шеттір шешімі аға, қызлар жырлап суала. Әйде, екенсі аңламайым. Мені соңғы пара? Сейчас 40-45 так. Әзіріп, погромче керек болса музыка. Естімеймін. Талмасқа салды.
Еще пока все небо светлое. Солнце уже село. Гармонисты правы. Это каждую неделю будет. Короче, на прошлой неделе я снимал
hayırlı işler, iyisinmisiz dostlar? Selam barınızga da. Ayda güzel dostlar, kışla alkışlar bilen bir-birimizni qarshi olayıq. Biz sizni eshitmaymiz. Aydagiz, bütün Qozonni yang'iradik hali. Hamini bilan Paritdagi bütün xalqni da chaqirdik. Borisi da bizning yonimizga jiyilsinlar uchun endi siz ko'proq bo'lgan sayin sizga da bizga da ko'ngilli bo'lashaq. Shulay deb chaqiramizmi? Tag'in faqat 1 2 3 Ura! Salam Bor, baribir bizning tub zritellarimiz bor. Endi umidlanamiz baribir bizga qo'shilib tururlar. Ham endi mana bir neqadar vaqtdan so'ng bu maydon xalq bilan to'la bo'lirga deb ishongan. Ham biz endi shunga umidlanamiz, shulay deb. Ham shu kishilar munda kelsin uchun biz munda narsa bo'lsin anlatırga tiyishdir deb o'ylayman. Do'stlar, endi mana o'yladik da shunday sog'indik biz sizni. Ham endi balga konsertlar zalida chiqish yasarga mumkinlik bo'lmaganga ko'ra mana shulay aytirib Qozonimizning motor parklarında konsertlar yasab ishlashirga o'yladik. Endi bu ideya sizga da bit o'xshagandir deb o'ylaymiz. Rahmat bugun birga bit kelganingiz uchun, bizning bilan bo'lganingiz uchun. Ham bugun Qozon shahar filharmoniyasi artistlari bilan biz sizni Gorkiy Amat parkida birida qarshi olishga bek shodmiz do'stlar. Ham endi hozirgi olqishlar mana bu bizning shunday motor park hurmatini yang'irasin hali. Gorkiy Amat parki. Bezu rahmat bizni shulay qabul etgani uchun. Do'stlar, ham biz endi bugun birida narsa uzashog'in sizlarga da deyishmiz. Simbil, sim silab ketsang yaxshiroq bor deb o'ylayman. Aya do'stlar, endi g'adiy sharog'ina tugil. Biz sizni Allohiy battle'da salomlaymiz. Ham shu battle narsa o'zidan narsa ko'rsata, narsa bo'lashaq bu Mana sahnada. shunday bir qiziqli ism ol Ilnur. Endi battle Allohiy ul g'imir-g'imirga shunday bizning tatarlarimizning yaratgan yo'lasi bo'lgan. Masalan, bir ovulda bir motor shiber o'ngan aqlli qizning bugun endi u qizning rolini men o'ynarman. Şu qizning aytganisi qo'noqqa ketgandi. Ham u ovulda yashovchi barliq o'zining do'st qizlarini o'zina qo'noqqa chaqirgan. Ham shu vaqt ular joylab qina shunda bir narsa shigib o'tirganda, jirlashib o'tirganda kimlar kelib chiqa? Yoshlar aytmishlar bu tusovka bo'lishi. Ayni tusovka. Ovulning eng shab yigitlari shu qizlar yanına qo'noqqa keladilar. Bizning da onların da boshlanishida da battle, yorish. Ham bugun bizning da shunday o'zinchalikli yorish bo'lashaq qizlar bilan yigitlar orasida. Bu bek qiziq bo'lurga o'xshagan. Ayda boshlayıq endi bizda. Yigitlar boshlig'i men bo'lamdir endi. Albatta Ilnur, kim bo'lsin tag'in. Ayy, oysa mina degan yigitni chaqiriq hali bizning sahnamizga. Qozon shahar filharmoniyasi artisti, u da bo'lsa butun qizlarning boshini aylantira turgan yigit Rustam Nasibullin. Qarshi oling'iz do'stlar. Qizlar, yigitlar kela qarshi olamiz. Allohlar, xayrli ishlar esanmisiz? Yaqinlashib keluvchi bayramlar bilan, Tataristonimizning tug'an kuni bilan, shahar kuni bilan qutlayib boringizlar. Burra burra parlar gümme kışның özünü yılları. Şangsın iteşil tuzığı da şistan oyları. Şistan kırav kibişmına uylata senin hakta. Senin haktağı uylarım eşlikке alıp koysa. Uylata senin hakta. Şil tuzığı taşis kanlı mınarı. Ayya alıp parayı gel kışkızanı yolları. Şis kanlı mınarına ütkenli dağcıları. Işıraşılar kavuşular ayrılı sağışları. Ütkenli kavuşları.
Ağlar kalısular ayrılı sağışları Ütkenlik sağışları Vurra vurra parlar kümme kışlığın yılları Şınşın ite jil kızıda şistın ağınarı Şistın ağ tağıttına ağızlarla şağıttına İle ile mi yaşlığınla dik sesini alıttına Atları da Bizdir Ahmet, Şirat'ta gıcırımız, Məhəbbət turunda bulur. Sin, barda, deyip kırnap gittiği gelip birgeler. Dilekleri bulgan kızlar, iyileşiriz hadi birge. Sin barda, sızlıkına tonlara da sin barda Al su alıptı yaşı bata sin barda Munglu sayı sandı başka sine barda Sin barda sine minne Şatlığımda sarışımda sine minne Yuvanışım kuvanışım sine minne Sine minne ayım kıyası Sine minne bir keleple uyatuşum sine minne Timretle yıklatuşum sine minne Sine minne yarattan yarı Sinirine bin kadar kuvvet verirsin Sinirine benim hislerini ağlamışsın Sinirine benim hislerini ağlamışsın Sinirine 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 Şartlarımda sarışımda Sinirine Yuvanışım kuvanışım Sinirine Sinirine ayım kıyası Sinirine bir keleple uyatmışım Sinirine İbretle yıklatmışım Sinirine Sinirine yarattan yarı Sin barda sızlıkla tonlara da sin barda Al su alıptı yaşı bata sin barda Munglu sayı sandı başka sine barda Sin barda sine minne Şartlarımda sarışımda sine minne Yuvanışım kuvanışım sine minne Sine minne ayım kıyası Sine minne bir keleple uyatmışım Sine minne İbretle yıklatmışım Sine minne Sine minne yarattan yarın Sine minne Sine minne yarattan yarın Bizdir Ahmet Sağ selamet oluruz Məhəbbətdə yaşayız Bir-birinizle yaratığız Rahmet bizdir Rüstem Nasibullin. Köşkli alkışlar dostlar. Hem indi İlnur bilan kızlar turunda ayrım aytası kelgan edi. Biyip turuşu kızlar, siz молодцы. Bu bek yaxshi primer dostlar, şuşu yaş kızlarga qarab sizde çıkıp
Qo'shig'ingiz biyigiz shosha maydonchoqqa biyib bizning artistlar ijro olganda Mana ship-shunlab Allohi bo'lib, вечеринка bo'ladi. Sizlar barig'izni da endi jirchilarimizga qo'shilib, bir yerga chaqiradi. Shulay bitdi. Olay bizga da sizga da ko'ngilli bo'lishag'alar. Shunga uyalmag'iz, bugun bayram sizning uchun rahatlantirib, bizim bilan birgalab yol etingiz. Simbil, mana nechik senga mening komanda уже baroqqa kela boshladi. Mana senga nechik mening komanda? Aybat. Nuri men de endi mana qizlar bilan suylashib keldim. Bizning javobda kim bo'lmas? Shiver, Sharik akiyatlarindagi qizlar simon suykumli motor jirshi qizimizni chaqirasim kelar hozir sahnaga do'stlar. Bizning Allohida Yasmin qo'shilasiz. Sizning olqishlar do'stlar Yasmin. Esanmisiz, xayrli kech, qadrli do'stlar. Biz bek shodmiz bugun. Siz bizning bilan biz sizga eng yaratgan jirlarimizni olib keldik. Haydagiz birgalab jirlik, bek, yo'l kelasi bayramlar bilan sizni chin ko'ngildan qutlaymiz. Duolik bo'lsin deb bir-biringizning qadrini bilib yasharga yozsin, qadrli do'stlar. Rahmet Dikson. Hadi dostlar. Biz sizga bugün eng yaratgan jillarimizni olib keldik.
edek dostlar. Rahmat bek zo'r. Ясмин, sizni alkışlar dostlar. Rahmat Yasmin. Безумно рахмет. Ну что, друзья, и хочется, конечно, всем еще раз сказать, крикнуть на весь парк. Присоединяйтесь к нашему празднику. Мы всех вас ждем. Особенно приятно, что вот у нас мальчишки, девчонки танцуют вместе с нами. Вам нравится? Да? Вы молодцы. У нас будет еще очень много веселых песен, поэтому вы не уходите, танцуйте вместе с нами. Хорошо? Договорились? Так хорошо, что детям не нужно так много для счастья. Можете взрослых тоже приглашать, хорошо? Пусть они вместе с вами будут танцевать. Безумно рахмет, достlar. Endi Qorali Ilnur narsa aytasi keladi. Mana ovlog'iga bit endi yigitlar bo'sh qo'l bilan kelmaganlar bit. No mana хотя бы pryannik bo'lsa-da qistirib kelganlar. Shulay bit qizlar. Yigitlar bit endi bo'sh qo'l bilan kelmanglar. Siz narsa qistirib keldingiz. Sümbül, mana sen pryannik turida durust aytding. Chunki bilasizmi, 20-21 g'asr qizlarin yuragin yovar uchun olgan mashinalar, fatirlar kerakmi? Ularni Nishlab kerakmi? Kerak. Bora tikdemli oshatirg'agina kerak. Shunga ko'ra biz sen bilan ketdik. Mana bunda McDonald'sga borib kelamiz. Mana shu mening bo'lagim bor. Bizning kelasi jirshimiz bizning tomoshabinni shodlantirsin. Ну, yarar McDonald's dostlar, onusida yarar. Shulay bit praynik o'rnina sahnaga bizning hozir shiga. Sahna biz turina shiga. Qozon shahar filarmoniyasi solisti, yosh talantli tanilgan jirshi yigitimiz Amir Ahmadishin Tugel, bu bek zo'r rozigrish bo'ldi. Bu endi shutka bo'ldi dostlar. Shunday Qozon shahar filarmoniyasi artisti Almas Hassanov. Qarshi olamiz. Xayrli kechlar. Motor etib, rahat ettirib beramiz degali. O'zimizcha motor yo'laydik. Biyimiz, shirlaymiz. Ay bolalar, молодцы. Танцуем. Qishda quyoshday qarashim, Sing'anilar buldasin. Birilengen mehabbetning taşları açtırmışsın. Yürülem, bitirilem, yarsı buranar sıman. Aralarga kar yağdı, anlamır şunu kaman. Yürülem, bitirilem, yarsı buranar sıman. Aralarga kar yağdı, anlamır şunu kaman. Taralsın şunu uyular, şırnasın bizni nazlar. Aradagi qorlar erib, ko'ngilda tursa yozlar. Yürülem, bitirilem, yarsı buranar sıman. Aralarga kar yağdı, anlamır şunu kaman. Yürülem, bitirilem, yarsı buranar sıman. Aralarga kar yağdı, anlamır şunu kaman. Quyosh bira bo'lsa, bizning yurak ikkidir. Ikki yurak birda yonsa, quyoshdan da kuchlidir. Yurilam, bitirilem, yarsi buranar sıman. Aralarga qor yağdı, anlamır şunu kaman. Yürülem, bitirilem, yarsı buranar sıman. Aralarga kar yağdı, anlamır şunu kaman. Aralarga
Бик зор рәхмәт. Инде хөрмәтле дуслар, хөрмәтле туганнар, чынында дуслар булып калыйк, дуслар булып рәхәт итеп яшик, матур яшик, бердәм яшик, сәламәт булыйк. Дуслар белән тормыш матур, сезнең белән шундый рәхәт дип бер җырлыйк әле. Ай балалар, молодцы. Әйдә! Eşersin iken siz dostlarım şunu anıladım. Sizning bilen günüm nurlu, ümit bilen ata bağlarım. Siz dostlarım bilen tırmış matur, siz dostlarım bilen ey rəfət. Şadlığımda bir şu həsrətli də bölüşəsi şuna min rəhmət. Siz dostlarım bilen tırmış matur, siz dostlarım bilen ey rəfət. Şadlığımda bir şu həsrətli də bölüşəsi şuna min rəhmət. Başım koyup balık minderlerge naslanası kile pay bakıp yüzlerimde yaş bakıp fırday sözler eyte dostlar her bakıp. Siz dostlarım bilen tırmış matur, siz dostlarım bilen ey rəfət. Şadlığımda bir şu həsrətli də bölüşəsi şuna min rəhmət. Siz dostlarım bilen tırmış matur, siz dostlarım bilen ey rəfət. Şadlığımda bir şu həsrətli də bölüşəsi şuna min rəhmət. Vay malası jigitler. Mana bir işler tavıldı. Ömür yolum tau yılgası minim, ufuklardan jırlar ulağa. Min bəxtli dostlar sizning bilen, yüreklerge yürek yolu dava. Siz dostlarım bilen tırmış matur, siz dostlarım bilen ey rəfət. Şadlığımda bir şu həsrətli də bölüşəsi şuna min rəhmət. Yetkiyle yigitler. İyi birge. Siz dostlarım bilen tırmış matur, siz dostlarım bilen ey rəfət. Şadlığımda bir şu həsrətli də bölüşəsi şuna min rəhmət. Siz dostlarım bilen tırmış matur, siz dostlarım bilen ey rəfət. Şadlığımda bir şu həsrətli də bölüşəsi şuna min rəhmət. Şadlığımda bir şu həsrətli də bölüşəsi şuna min rəhmət. Bölüşəsi şuna min rəhmət. Ay malası. Dostlar bilen tırmış matur, sizin bilen şunday rəxmət. Bularınız için bir rəxmət. Sağ olunuz. Almaz Hasanov. Güçlü alkışlarınız dostlar. Almaz Hasanov hem indi bilen Qozon shahrining eng shad biyushilari. Yigitlar, qizlar, мальчишки, девчонки, спасибо вам огромное. Но мы знаете, что вам предлагаем? Вас уже так много, а вот здесь внизу прям такая большая площадка и только для вас. Поэтому мы всех приглашаем спуститься вниз, хорошо? Самых упрямых тоже. И внизу уже можете прямо прыгать, скакать, танцевать вместе с нами. Договорились? А
А здесь на сцене будем мы, хорошо? Но мы Договорились? должны предупредить не только самых маленьких, Менә бу потому что здесь кечкенәләрне дә танцевали озатып разные. җибәрәсе иде аска. Кемнең балалары икән булар? Егетләр, әйдәгез аска төшәбез, ярыймы? Это все ваши. Мальчишки, мы танцуем внизу, хорошо? Здесь поем, а внизу танцуем. Так, Протестанты всегда должны быть. вам нравится на сцене? Да, наверное, будущие артисты. Как тебя зовут? Данил, по-моему, да? По-моему, да. А тебя? Тебя как зовут? Камиль. Данил, Камиль, вы, конечно, наши звездочки сегодня. Спасибо большое, что вы вместе с нами. Но пойдемте за ручку сейчас беремся и спускаемся вниз, хорошо? Хороший и мы прием, все будем, Сэмпель. и мы все будем смотреть на вас, как вы внизу весело-весело танцуете. Договорились? Только вы не уходите, ладно? Достар, сезнең Останавливайтесь. кәйфләрегез ничек? Безнең кәйфләр бик әйбәт. Юк, бик әйбәт юк Чөнки түгел. шундый рәхәт, дуслар, сезнең белән бүген инде менә Аллага шөкер күбәя киләсез, тагын да күңеллерәк. Тагын да инде менә дусларыгыз булса, монда паркта тиздән шалтыратыгыз барсы да монда җыелсыннар, чөнки әле алда инде иң кайнар җырлар әле барсы да алда, әле бергә Кайнар биеп. җырлар да, биюләр дә, Сэмпель. Биюләр дә булыр алаберса, шуңа күрә инде барсы да алда. Бәйрәмебез Аллага шөкер гөрләп килә. Һәм безнең батылыбызда дәвам итәргә тиеш. Безнең белмәгәннәргә искә төшерергә кирәк. Безнең бүген Аллаһи батыл кызлар егетләргә каршы, яисә егетләр кызларга каршы. Кемгә ничек уңайлар? Безнең филармония, безнең Казан шәһәр филармониясының иң чибәр, иң талантлы, иң матур кызлары, Казан шәһәр филармониясының иң батыр, иң талантлы егетләре белән көрәш сынашалар, Һәм шул җырлашалар. чибәр кызларның берсен без бу сәхнәгә чакырабыз. Әйе, дуслар, инде шулай итеп, матур итеп, бөтен паркны яңгыратып, кул чабып каршы алыгыз сәхнәдә. Алсу Валиуллина! Ә сез инде әлбәттә барыгыз аның белән бергәләп биергә чыгыгыз.
барыгызга да. Инде шундый матур жылы жай көннәрен матур итеп бергәләп уздырыйк әле. Бергәләп биеп һәм бергәләп җырлап татар халык җыры алтын көмеш биебез бергәләшеп. Алсу Валиуллина! Көчле алкышлар. Бик рәхмәт Алсу матур җырларың өчен, бөтен халыкның күңелен күргәнең өчен, күреп тордык, рәхәтләндереп биеделәр, татарча матур итеп. Һәм шушы биегән публикада кемнәр күбрәк икән? Егетләр яисә кызлар? Сөмбел, син ничек Безнең авылда кемнәр күбрәк икән, дуслар? Әйдәгез, шуны хәзер билгеләп үтик әле. Мин, конечно, шигем юк. Кызлар монда күбрәк. Шулай бит. Но бармы тикшереп карарга кирәк. Надо попытаться, Сөмбел. Да. Ничек итәбез, дуслар? 1, 2, 3 дигәч, инде безнең команда буенча башта әйдә егетләр кычкырсын. Әйдә, башта бөтен егетләр кычкырачак. Көчле алкышлар. Сызгырасызмы, кычкырасызмы, сикрәсезме, ансы сезнең. Главное, безнең тавыш күбрәк булырга тиеш. Аннары инде минем команда буенча кызлар әйбәтләп итеп Әйдә, репетировать итеп карыйк егетләр белән. Егетләр 3-кә кадәр саныйм һәм шунардан соң көчле итеп акырабыз, сызгырабыз. Әйдә. 1, 2, 3. Егетләр! Берәү бар. Бер егет бар. Бер егет бар монда. Егетләр, кая сезнең тавышлар? Ничек ишетелмисез? Тагын бер кат. Акырып карыйк. 1, 2, 3. Так, егетләр, безнең авылда егетләр шундый шәп сызгыралар иде. Монда сызгыра белмиләр ахыры. Сызгыра беләсезме? Әйдәгез шулай, хотя бы сызгырып карыйк. Дубль 3. 1, 2, 3. Так. Дела обстоят плохо, друзья, очень. Да, все-таки, менә хәзер алайсам мине кызлар белән күрсәтәм ничек кирәк икәнен. Кызлар, сез әзерме? Да? 1, 2, 3 дигәч, рәхәтләндереп яңгыратабыз тавышларыбызны, ярыймы? 1, 2, 3, кызлар! Менә бит. Бу батылда, кызлар, без точно җиңдек. Сез молодцы. Но егетләргә икенче шанс бирәбезме? Бүгенге дөньяның зур проблемалары бар бугай.
Егетлер, сезнең тагын бер шанс инде хәзер финальный шундый. Әйдәгез әле көчлерәк шушы кызларга без күрсәтергә тиеш. Әйе, башта егетлер, аннары кызлар, аннары бергәләп. Егетлер, әзерме? Әйдәгез егетләр, 1, 2, 3! Безнең егетләр... Kızlar, 1, 2, 3! Hhazır, bütünümüz birge. 1, 2, 3! Молодцы, bek zo'r rahmat do'stlar. Endi aytamiz, Bugun shirim yo'q. Qizlar albatta bunda ko'proq, lekin endi Allohga shukr yigitlarimiz bor. Ular shunday total yigitlari skromnilar. Shunday 3 skromniy yigitimiz bor ekan bu Skromniy yigitimiz bor. Shunga ko'ra ularga da rahmat. Bugun bizning bilan bo'lganlari uchun. Һәм инде без үзебезнең батылыбызны сәхнәдә дәвам итәргә тиеш. Sahnaga bek shap yigit chiqa, shulay bit. Кем икән соң ул Сөмбел? Сәхнәгә безнең киләчәк егетебез. Ул да булса бик талантлы, бик мөлаем, бик сөйкемле. Безнең авлагы кунагы Амир Ахмадишин. Каршы алыгыз. Бик зур рәхмәт. Хәерле кичләр, мөхтәрәм казанлылар. Добрый вечер, здравствуйте. Такой красивый романтичный вечер, что-то красивое, лиричное для вас. Кто пришел парами, танцуйте. Tutrup qarab qolar Sen yiroqda o'tib ketganda Unutolmay, bag'rim unutolmay Ko'nglim tushmay sendan bu tanaga Unutolmay, bag'rim Ko'nglim tushmay sendan bu tanaga Sizning yoqda iskan jillar bilan kelar samon mima bir xabar birga bo'lgan shohni minutlari nek sog'inar ekan bu qadar Mumlu kuşlar sayrar gül bahçada Yeşil tirakta Sinde mine sigan jırım bulur Saklanırsın мәңгі yürekte Sinde mine sigan jırım bulur Saklanırsın мәңгі yürekte Бек зур рахмат. Спасибо огромное за внимание. Ну что же, в продолжение нашего такого славного вечернего концерта. Ну что ж, добавим немного ритма, красивого, интересного, латиноамериканского. Пожалуйста, для вас в этот вечер танцы продолжаются. Никто же не говорил, что только татарские песни будут. Поэтому, друзья, включаем бедра, руки и танцуем. Давайте. Где ты, беспокойное сердце За невидимой дверцей притаилось Где ты, Два удара в секунду пополам почему
полосою нарисуй дороги середину. Если я уеду, я с тобой оставлю половину всего. Половину сердца оставлю с тобою, половину неба закрою рукою. Заберу кусочек улыбки и взгляда, половину только, а больше не надо. Половину только, а больше не надо. Вы абсолютно правильно двигаетесь. Правильно. Продолжайте. Где ты, вероломное время, ни минуты навек не осталось. Где ты, беспокойное сердце, за невидимый ответ отозвалось. Белым альбатросом принесет корабль на чужбину. С тобой оставлю половину. Ребят, давайте для всех, поехали. Половину сердца оставлю с тобою, половину неба закрою рукою. Заберу кусочек улыбки и взгляда. Так, умеем? Половину только, а больше не надо. Только лишь половину только, а больше не надо. Давайте все поднимем ручки вверх. Погнали! Скажи, зачем половины тебя со мной нет? Никто не знает, зачем. Половину сердца оставлю с тобою, половину неба закрою рукою. Заберу кусочек улыбки и взгляда, половину только, а больше не надо. Но только лишь половину только, а больше не надо. Спасибо. Амир Ахмадишин, ваши аплодисменты, друзья. Спасибо большое, пожалуйста. Ну что ж, дорогие друзья, хөрмәтле дуслар, мин бер үзем генә чыктым шушы концертыбызның этабында. Ник дип сорасагыз, минем җавабым шундый булыр. Чөнки кызлар дәрәҗәсен бүген якларга минем сөйкемле алып баручы парым да җырларга чыгасы килде. Ул да булса Сөмбел Билалова Зәләне көчле алкышлар белән каршы алыйк. Дуслар, инде әйдәгез минем белән бергә без җырлыйбыз иң яраткан җырларым бүген сезнең өчен. Киләсеңдә сагындым дип аласың кочып кына, һәм мине шушы шатлыгымнан йөремән очып сына. Кара әле, кара миңа, яратып кына кара, сизәсеңме җанлы аем, мәхәббәткә юк кара. Кара әле, кара миңа, яратып кына кара, сизәсеңме җанлы аем, мәхәббәткә юк кара. Yanlarımda bulmağında, seni her vakit uyumada, sen benim yüreğime yüreğimde, suyu diyen jırışa birge. Para elle, para mina, yaratıp
turmuşumda bik baxtli etuşin meni bilan zo'r yo'llardan birga porlab o'tuşin qora elli qora menga yaratib gunoh qora sezasinmi jonni qoyim muhabbatga yo'q qora qora elli qora menga yaratib gunoh qora sezasinmi jonni qoyim muhabbatga yo'q qora qora elli qora menga ручками хапать света друг другу bilan birga shulay motorda biyib turasiz. Bik rahat ham endi albatta bir yil bilangina bo'lmas shulay bit. Tag'in bir ko'ngilli jirim hozir sizning uchun baxtimni deb ataladi. Продолжай танцевать вместе. Qanatlanıp alıp uçtun meni oylarım ellerime nazılıp sarılganda baxtimni deb o'yladim baxtimni
аплодисменты. Безу рахмет, достlar. Әйдәгез үзегезгә күп итеп кул шабыйк әле. Барыгыз да молодцы! Рахмет, шулай. Алга таба да инде таралышмагыз бергәләшеп биебез ярыймы? Һәм шушы бию градусын төшермәс өчен без сезнең белән шундый соревновательный характерда булган бер бию конкурсын уздырырга булдык әле. Достlar, хәзер бию батыл, ләкин сезнең белән булачак. Миңа кызлар командасы кирәк, инде Илнур белән хәзер Илнурга егетләр белмим менә теге. Биюче егетләр, сез монда бик зажигать иттегез. Чыгыгыз әле минем янга. Минем менә бер көтү балалар уже бар. Но балалар гына түгел, миңа әзрәк олыраклар да кирәк. Егетләр! Әбиләр, сезне дә чакырабыз. Бер дә авыр булмаячак. Кызлар командасы инде бәйрәм булгач бәйрәм булсын. Шуңа күрә уялмагыз, әйдә без минем белән бергә инде балалар белән генә безне калдырмагыз, дуслар. Безгә 2 команда. Минем янымда 2 егет бар уже. Үзегез чыкмасагыз, хәзер менә үзем кемгә күрсәтәм, шуларны чакырам. Монда бик зажигать. Кызлар, сез бийсез, сез минем белән. Но менә сезнең әниләрегез каясың? Әниләр кая? Бар тизне әнинең апкиләре бар. Сөмбел, монда бик зажигать иткән яшь егетләр бар иде. Да, Син где күрәсең у нас алар. молодые люди, которые прям тут уже сколько час уже на протяжении Да, друзья. часа зажигали. Вся мужская половина ко мне, вся Мужчины, женская. вот Всё, они, блядь. вот. Двое молодых людей. Друзья, вы нам присоединяйтесь нужны, к нам. Ильнуру нужна ваша поддержка. Можете еще, девчонки, а вы только в ту команду, вы в мою. Мы друг против друга, да. Да, девчонки Нужно в мою. разойтись на этот. Да, на на этот 5 минут нужно разойтись. Как тяжело. Так, есть. Можно, конечно же, можно, оставайся здесь вместе с нами. Но нам нужны мальчишки. Менә Егетләр. егетебез чыгып килә. Егетләр, әйдәгез инде оялмагыз. Менә нинди бер абый басып тора монда. Менә, конечно, мин күреп торам, чыгасы килеп тора. Вы ждали приглашения. Әйдәгез инде. Ну как же так? Карап кына басып торып булмый бит инде. Катнашырга да кирәк. Сөмбел, миңа калса без хәзер бик яхшы пример күрсәтәчәкбез. Шушы кечкенә генә булса да командалар белән. Алар бик качественный дип уйлыйм мин. Можно, девочки здесь. Девчонки, собираемся прямо вот так вот, в одну линию. Давайте друг против друга. Встаем вот так сюда. вот линия девчонок. Вот так, да. Встаем, собираемся. Сөмбел, минем бер нием бар. Менә хәзер без иң биюче командадагы иң биюче кеше бер кешене определять итеп, аны шундый хореограф булып куячакбыз да. Һәм алар үзләренең хәрәкәтләрен күрсәтеп, без аларны кабатлаячакбыз. Давай мы сами Миңа будем, калса менә бу Илнур. Әйдә башта үзебез башлыйбыз, аннары инде калганнарга сүз Ярар, бирәбез. әйдә шулай. Башта повторяем за нами. Девчонки, вы повторяете за мной и за Ильнуром. Парни повторяют за мной. Да. Вы только не смейтесь, я сейчас дрыгаться буду, дай бог. Неужели к мужчинам больше никто не присоединится? Девчонок у нас, в принципе, вот целые у нас тут детишки, Целая девчонки, да? группа. Целые группы, да. Хотелось бы, чтобы здесь тоже было побольше людей. Может быть, все-таки кто-то захочет присоединиться еще? Ну хорошо, тогда по ходу дела. Да. Самый Так, взрослый участник. итак, конечно же, Аллахи булгач. Әлбәттә без татарча дейбез, дуслар. Чуть-чуть подальше, Ильнур, чуть-чуть подальше. Мы тоже. отойдем чуть-чуть Да, нам нужно назад. пространство. Сюда поднимаемся, да, немножечко. Так нормально? Девчонки, сюда поближе к нам идем. Так, итак, смотрите, но мы не вместе танцуем, а По когда... очереди. По очереди. Начинают девчонки, начинаем Да, мы. уступаем. Мы, как музыка начинается, вы повторяете за мной. И идем навстречу к мальчикам, танцуя, естественно, да. Смотрите на меня, делаете как я. Возвращаемся обратно, ну а потом, конечно, будет ответ наших мальчиков. Договорились? Итак, девчонки, чуть-чуть только сюда подойдите. Иди сюда, потом. Идем. Демәк, кызлар сездән башлыйбыз. Әйе, кызлар. Әйдәгез әле Әйдә, музыка. калганнар әлбәттә хотя бы мотор итеп, каты итеп, кул чабып басып торалар, ярыймы? Аннары сезнең алкышлар буенча инде кем җиңгәнен билгеләячәкбез. Сөмбел китте. Кызлар әзерме? Так, ручки. Вперед. И пошли. Танцуем, еще танцуем с мальчиками. Кружимся. И пошли назад, идем назад. Теперь наш черед, парни. Приготовились Парни. классическое татарское движение. Раз, два, три, поехали!
можем делать. Давайте вот так, смотрите, ножками. И... Да, повторяем, повторяем. Татарское движение. И пошли назад опять. Sümbül biz пошли с козырей. Мы обязаны двигаться в этом движении как Поехали. Гитлер. Так, это что? Татарская лезгинка здесь пошла, Вот да? татарский вок был намугай. Так очень мало. Почему так мало? Айдали. Молодцы! Так, ой, kızlar elden öpeyim. Mene, hop. Bu yigitlerni to'xtatib bo'lmas deb o'ylayapsan. O'zlari ezginaymi? И обратно, обратно. Kızlar elden misin? Поехали вот так вот, бочком, давайте вот так вот. Смотрим туда, да? И ручки. Молодцы! Осторожно. И обратно. Ham kelasi движениемizda. Ну и давайте финальное движение. Ова! Повторяем, повторяем. Bunday buyuklar ko'rgan yo'q edi. Mana Mahmudda ko'rgan bo'ldi. Do'stlar, sizni olqishlar shusha Gollandiyalarini shusha. Молодцы. Ну и финальное движение, девчонки. Разбирайте мальчиков и Ильнур, да? Делимся по парам и танцуем. Алкышлар, достар! Итак, все, музыку выключаем. Музыку выключаем. Спасибо вам. И мы громко аплодируем тем, кто не постеснялся и вышел и потанцевал здесь. Бейзур Рахмет, спасибо огромное. Ну и все-таки хотелось бы узнать, кто же больше понравился, мальчишки или девчонки. Кто считает, что девчонки лучше сейчас танцевали? Кызлар ишен, кулша выиграли. Кемер кызлар ишен? Так. Чисто женские голоса. А егитлер? А егитлер үшін достар, алкышлар! Ого. Вот это неожиданный поворот. Вот это значит, были в команде харизматичные ребята. Да, с татарской лезгинкой. Бейзур Рахмет, әлбәттә инде барыгыз да молодцы, достар, барыгызга да әфәрин. Наш концерт продолжается, поэтому, конечно же, продолжаем танцевать, продолжаем... Ой, рахмет, достар. Инде ял итүне дәвам итәбез. Хәзер сәхнәгә кемне чакырабыз икән? Сәхнәгә без киләсе талант иясен чакрасыбыз килә. Ул да булса, Менә нәрсә әйтәсем кирәк, һәр аулак илдә дуслар кунак кызы булган икән. Менә безнең дә шундый кунак кызы бар бүген. Искиткеч тавышлы сөйкемле җырчы кызыбыз Марина Карпова. әйдәгез аны каршылыйк, дуслар. Подарила карие глаза, слезы роса.
Ну что, на татарском споем? Поехали! Sine 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 gene yakın buraya yüreğim Senin varlıkla cihandan ige elif bilmedim Sinavına sügümdü Eymişe valla olmayayım Dertinin ol sultanların Bu yanında barışılayım Olmine oynar kuşaktan Mazlarını bule Yüzünün barışılısın Bu yanımda koyan bir Sine 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 gene yakın buraya yüreğim Senin varlıkla cihandan ige elif bilmedim Sine 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 gene yakın buraya yüreğim Senin varlıkla cihandan ige elif bilmedim Jırlar jırlayım fananlanıp Şün mehabet durunda Koşulup sayırı kışlarda Bizinin varır yollarda Olmine oynar kuşaktan Mazlarını bule Yüzünün barışılısın Bu yanında koyan bir Sine 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 gene yakın buraya yüreğim Senin varlıkla cihandan ige elif bilmedim Sine 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 gene yakın buraya yüreğim Senin varlıkla cihandan ige elif bilmedim Uğdalar şaşıp yanılan yürek Yolkınların juymasa Başı bulan yürek seni Yaratılan kıymasa Sine 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 gene yakın buraya yüreğim Senin varlıkla cihandan ige elif bilmedim Sine 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 gene yakın buraya yüreğim Senin varlıkla cihandan ige elif bilmedim Sine 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 gene yakın buraya yüreğim Senin varlıkla cihandan ige elif bilmedim Sine 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 gene yakın buraya yüreğim Senin varlıkla cihandan ige elif bilmedim Татарстанның атказанган артисты Марина Карпова. Ваши аплодисменты, друзья! Спасибо огромное, Марина. Һәм инде безнең кечкенә генә игъланыбыз да бар. Да, небольшое объявление. Ахтямов Юсуф, мы тебя ждем за сценой. Вернее, мама тебя ждет. Подойди, пожалуйста, Юсуф, за сцену, хорошо? Надеемся, Еще что раз, Ахтямов Юсуф. на случай, если ты ковыряешься где-то в песке, Ахтямов Юсуф, обязательно подойти за сцену, потому что там тебя ждет мама. Ну, Друзья, а следующий наш исполнитель безнең Аллаһи батлның катнашучысы сезгә кечкенә генә шундый бүләк ясыйсы килә. Ә ул бүләк беләсеңме нинди исем? Нинди. Этот подарок, который заключается в том, что он предлагает вам немного потанцевать, но потанцевать под очень мелодичную и очень красивую музыку. Самый медленный и самый белый танец на свете. Иң матур, хәзер бик матур җыр яңгыраячак, дуслар. Әйдәгез менә без шундый җәйге көнне, шундый матур паркта, урамда бергәләп, теге иске киноларыбызны искә төшерик әле. Анда менә шулай матур итеп биегәннәр, шулай бит мәйданны тутырып. Хәзер сезне дә барыгызны да егетләр, ну хәзер инде точно оялырга ярамый. Матур итеп кызларыгызны медленный танецка, салмак биюгә чакырсагыз, менә шушы мәйданны үзегез белән тутырсагыз, инде бик матур килеп чыгачак. Илгиз Закиев сәхнәдә. Ул сезгә Кошагыз, дуслар! Ә сез биисез. Хәерле кичләр барыгызга да.
Рәхмәт. Яшь җырым татар халык җыры Өмме Гөлсем. Әйдәгез бергәләп җырлыйк әле дуслар. Хоп! Рәхмәт. İlgiz Zakiyev. Sizin alkışlar bizden rahmet. İlgiz bizden Allah'ını şulay dirledip gittiğin için. Шуның хәтлек биюче кызлар җыйган өчен рәхмәт. Малайлар, монда Сезгә. кызлар, молодцы. Һәм инде безнең Ауагый батлның градусы минуттан минутка арта бара дуслар. Şundan da dostlar, hazır indi benim kızlar komandası ikilete köşeye. Burada mikrofonda da olalar. Монда эшсез дә калдырырлар сезне. Ey, dostlar, indi min olayım hazır bu park benim alkışlarga Күмергә, күмер, әйе. Çünkü sahnəyə siz yaratqan jırçılarınız çağaşaq indi. Bugün əlbəttə ki, iş boyu ən şəp artistlarımız çıxış yasadı. Həm hazır da sahnəyə Казан шәһәре филармониясе артистлары Татарстанның от казанган артистлары Фәридә Алсу Су каршылыгыз дуслар. Фәридә Алсу безнең аулагы кунаклары. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Кунаклар, туганнар.
Сузылып аламыйбыз Тау ташларына бір сууда Урталай яралымыйбыз Әйләнмәгә күндә Әйләнмә айлар үтә Бір жылымыйша Аналап жайлап Яшәүләргә җитә Әйләнмәгә күндә Әйләнмә айлар үтә Бір жылымыйша Аналап жайлап Яшәүләргә җитә Hayırlı Matur Kişler barımız kadar. Felekler var şahında Ondalıp yaşayalı Ümit şartısın üstü Dürlepler yağmayalı Eğlenmede gülmekte Eğlenme ağabeyde Şuldurmuşla Demini tapıp Yaşamlarga nijide Eğlenmede Gülmekte Şuldurmuşla Demini tapıp Yaşamlarga nijide Şuldurmuşla Demini tapıp Yaşamlarga nijide Yaşamlarga nijide Ay rahmet dostlar. Rahmet dostlar, rahmet. Siz şul xatli күбәү һәм без сезгә шул хәтлек шатбыз. Ниһаять сезнең белән яңадан очрашырга насыйп булды. Сагындык сезне. Шулай сәламәт булып, исән саулар булып, яңадан очрашырга насыйп булсын. Шулай бит. Алдагы көннәрдә бергә булырга насыйп булсын тагын бер җырыбыз сезнең хөрмәтегезгә. Туганыма шулай туганнар булып. Бергә яшәп, шатланып, сөйнеп, гомергә. Ызытырма, кайталап ел, утырырбыз гөрләшеп. Балалар белән мактанып, кеше юкта серләшеп.
Мөхиме. Фәридә Алсу, biz de Көчле sizleri алкышлар, yaratamiz. Biz рәхмәт дуслар, беләсезме? Беләсезме, дуслар, бүген менә шуның хәтле күп халык җыелган һәм шул халык арасында бер кешене билгеләп үтәсебез килә. Bir kişinin bugün туган көне дуслар һәм ул монда сезнең белән, безнең белән бергә туган көнен билгеләп үтә. Әйдәгез аны бергәләшеп котлап үтик дуслар. Абхазиядан килгән Вәсилә, сез кайда икән? Вәсилә! Күренегез әле, кайдасыз? Без сезне котлыйбыз бергә. Котлыйбыз! 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 Туган көнегез белән сезне! Biz рәхмәт сезгә Вәсилә апа. Вас не заставляли? У вас день рождения, действительно. Тогда ладно. Вәсилә апа, рәхмәт сезгә. Зур менә шулай без сезнең күңелегезне бүген күрәбез дип өметләнәбез. Бу концерт сезнең туган көнегез өчен дип саналсын. Һәм инде без Алла гыйбатовын дәвам итәбез һәм безнең киләсе егетебез ул сәхнәгә чыкса аны ерак башка парклардан да күреп була, чөнки ул дуслар чып-чынлап көчле энергетикалы артист. Үзе дә костюмы да шәп. Хәзер инде барысын да үзегез күрәчәксез дуслар. Безнең ут кебек егетебез Рафаэль Якуба! Каршы алыгыз. Sağmı ömür, sağmı durmuş, sağmı dostlar tuğanlar. Büyük ürelerge meneler, ulan büyük tırganlar. Ömürler maturruke, oynap gülüp şırlap bir yaşavlerge nişikte. Ömürler maturruke, oynap gülüp şırlap bir yaşavlerge nişikte. Tuğanlar suyga yorlar, bir bəxtli bulsunlar. Yasmışlarga sılsamışa, doğru bulup alsınlar. Ömürler maturruke, oynap gülüp jırlap bir yaşavlerge nişikte. Ömürler maturruke, oynap gülüp jırlap bir yaşavlerge nişikte. Энергетик, пойдем вместе зажигаем. Яхшы кәйеф, кылачайып, бәхеткә юл күрсәтеп. Бәхет белән син өләшсәң, гомерең бәхетле үтәр. Ömürler матур үтә, уйнап көлеп җырлап биеп яшәүләргә ничектә. Ömürler матур үтә, уйнап көлеп җырлап биеп яшәүләргә ничектә. Апа молодец, җаным бәгърем минем. Уйнап көлеп җырлап биеп яшәүләргә ничектә. Ömürler матур үтә, уйнап көлеп җырлап биеп яшәүләргә ничектә. Уйнап көлеп җырлап биеп яшәүләргә ничектә. Уйнап көлеп җырлап биеп яшәүләргә ничектә. Уйнап көлеп җырлап биеп берләп яшәгез, дуслар. Бик рәхмәт. Продолжаем мы зажигать будем, нет? Сілкінігіз нәзәрәкіне кеттік, дәртлі жырларым білән дәуам етем. Килмә, дейсің, әйдәгіз бергәләп. Бір күрүдә гашык булдым, нишләдем йөрәгем. Син мине аңламыйча өстәсең үзәгемне. Üzme değilsin, bağılma yüreğime. Bir başkası sıyıl değilsin, uluna yüreğime. Üzme
Yer uylandı o hiçbir ağlamay Bilmediysin üzmediysin bağılma yüreğime Bin başkanı sıyam değilsin uğruna yüreğime Bilmediysin üzmediysin bağılma yüreğime Bin başkanı sıyam değilsin uğruna yüreğime Canıyım Aptıraşta kaldım indi iki ut arasında Bilme yürme diye sayı suyum arlarına Bilmediysin üzmediysin bağılma yüreğime Bin başkanı suyum değilsin uğruna yüreğime Bilmediysin üzmediysin bağılma yüreğime Bin başkanı suyum değilsin uğruna yüreğime Ve aşık buldun işledim yüreğim Esin beni anlamışlar sensin üzerime Bilmediysin üzmediysin bağılma yüreğime Bin başkanı sıyam değilsin uğruna yüreğimde Bilmediysin üzmediysin bağılma yüreğime Bin başkanı sıyam değilsin uğruna yüreğimde Bilmediysin üzmediysin bağılma yüreğime Bin başkanı sıyam değilsin uğruna yüreğimde Bilmediysin üzmediysin bağılma yüreğime Bin başkanı sıyam değilsin uğruna Rafael Gilkova. Biz rahmet, isen sağ bakılı bulunuz. Rafael Yakubov. Üçlü alkışlar dostlar. Biz rahmet dostlar. Nişiksin sizge ışıymışsın bizden konsert. Dostlar nik sorayım bizge indi elbette büyük mühim sizge ışasın deyip duruşabız. Hem indi eğer de ışasa bugünkü konsert kadrinde internet, Instagram zamanası siz bizden akauntlarga KZN Filarmoniya degan bizden akaunt var. Şu akauntga biz jırçılarning akauntlarına bitlerine kirib bizga shunda bir motor sizlar, rahmat sizlarni yozsangiz endi albatta biz bek shod bo'lar edik. Albatta endi agar sizga shunlab o'shasa ham endi mana shu shunday konsertlar necha qo'ylaysiz? Umuman kerak bolalar bizning Qozonda. Tag'in kelasiz mana bütün parklar bo'yicha bizning bilan borasiz onları. Dostlar konsertlar hali bek ko'p uyushtirilacak, bo'lacak. Şu ana ko'ra bizning internet şirketlerinde ko'ra olasiz. Shu afishalarni qo'yisha narsa bo'lsin. Хамид, албетте, нам нужна обратная связь, друзья. Нам очень важно ваше мнение, поэтому заходите на наши аккаунты, оставляйте свои отзывы. Нам очень-очень-очень будет приятно, если вдруг какие-то минусы будут, конечно, тоже нам можно тоже писать. будет приятно. Да. Ну и Хазер Ильнур, bizning bilan Рафаэль Ut kibik yigit bo'lsa, bizning bitali ut kibik qizimizda bor. Ut kibik laysanimiz bor, do'stlar. Hozir endi bilmayman narsa ishlarsiz. Hozir держитесь, а может быть и не держитесь, лучше onam bilan birga. Лучше впускайтесь вместе с ней в эту эйфорию, друзья. Пляс в песне. Sahnada Tataristonning qozongan artisti Laysan Mahmudova. Esenlarmisiz, xayrli kechlar, kayflaringiz nechuk? Ay молодцы, menga bir нормальный, bir shunday motorgina mujachok kerak, пожалуйста. Kim? Aklımı
согласна. Дикие рыбы набросана. Один сұрау, можно? Сіз бет үйленген, насколько я понимаю, да? Сің баланы оста қалдырасыйды енді жаны қайым. Менің yanға мінгені өзіңгені бейсейді ату баланы топ-топта кетірген можем бет енді бәбіке. Тоқта, есімің нешек? Ленарчик. Мына шылай матур еттіріп, бәқітлі еттіріп, тағын матыр-матыр балалар ясап. Рахатленіп яшарға ясын алдағы күндерге. Сізге де, миңа да, һәм башқа кішілерге. Қазір просто, но ашуланмағыз сіз миңа. Просто seni canım değilsen uşağıma alıp seni fakat oynar hisler bilen bir öpsem düşlerine kırsın marşılanma neyin bitsin canım değil sağlama rızkılar yürek anta almay suyuklarından yanar oh birgen düşlerine kırsın marşılanma neyin bitsin Big song, love is good.
молодцы, хәзер бергәләшеп җырлыйбызмы, бөтенебез бергә? Ну бу җырны наверняка барыгыз да белә. Чөнки бу җыл бөтен туйларда, мәҗлесләрдә, бөтен бәйрәмнәрдә җырлана. Нинди җыр ул? Ул тоже бик матур җыр. Но тагын нинди бар? Балдаклары? Да. Ул җыр аерылмагыз, гел бергә булыгыз. Гел бердәм булыгыз. Бар ул җыр. Алдагы көннәрдә бергәләшеп, гел бердәм булып, матур итеп яшәргә язсын. Yolunuz kanat baksa da biz de birge bulamamız. Sular ürge aksa da yalnız alkıştırgen sayın bizlere biliriz. Niye biz birge şoklarını bildiğimiz seferler arkadaşlar ayrılmaz bulsa da Потому что kim ayrılmıyor şu yıllar beni ayrılsa geçler ayrılmaz bulsa da sevenleri kanatlarını ayırır sevenleri aymalasın ayrılmaz bu sabah sebepleri Kazan Filarmoniyası artistları. Менә шулай. Рәхмәт сезгә, Ләйсән, көчле алкышлар. Ләйсән Мәхмүтова.
Rahmat, Laysan o'zingga. Dostlar, amna sizning bilan biz shunday kichkinagina eksperiment yasamoqchi edik. Siz shunday ko'p jiyolgansiz bugun, biz sizni butunib kishilar bilsin. Bunda ko'pmi? Butun Qozonga ko'rsatamiz ham endi bizning Instagramga kirib, anari o'zingizni ko'ra olasiz. Kichkinagina rolik yasaymiz, yaraymi? Biz Elnur bilan boshlaymiz. Mana shulay siz ko'rinmaysiz. Ayyim. Anari men telefonni ko'targach, butuningizda qichqirasiz, qo'llarni ustga ko'tarasiz, azrak yaqinroq desangizda bo'ladi, yaraymi? Maksimal ravishda kuchli qishqirga kerak. Bizga kuchli tovush kerak. Kabutda biz bunda mana prям dunyo bitadi. Ming kishi deymiz bunda. Shulay aytib hozir ko'z oldiga keltirasiz. Но мы все сделаем, на монтаже все будет. Не переживайте. Мы голоса подправим, не переживайте. Но baribir endi albatta kishi deb motor etib, shundan da biz endi bugun sizning uchun tirishdik. Hozir mana sizda shunday bizga shulay aytib rahmat aytsangiz, biz bek shod bo'lar edik. Silashdikmi? Bek jingil. Biz Elnur bilan sili boshlaymiz. Anlari telefonni ko'targach siz ko'rinasiz. Но немножечко вот mana bu yoqlar aytadi sizda mana bundaroq, butuni biz birga qo'shilaylik hali. Вот, целая zo'r kompaniya. Yaqinroq kelsangizda bo'ladi, ey. Bu bizim sольный концерт. Готовы? Мы начинаем с Эльнуром. Сымбел, sen yo'qqa. Эльнур. Сымбел. To'xta men birinchi. Yara. Elnur, men shunday bugun bir shilg'on edim, muxolif bo'larmikan? Kelirlarmikan? Сымбел, sen yo'qqa bir shilg'onsan. Rahmat do'stlar, sizga bugun o'xshadimmi? Do'stlar, bizga da sizning bilan bek nig'ishadi. Ham biz sizga shusha motor bayramni bizning bilan bo'lganingiz uchun, bizning bilan uyushtirganingiz uchun zo'r rahmatimizni bildiramiz. Bek zo'r rahmat baringizga. Kelasi uchrashuvga qadar do'stlar. Qozon shahar filharmoniyasi artistlari sizning konsertlarinda albatta kutib qala afishalarni qarab baringiz, bizning akkauntlarni qarab baringiz. Bugungi bayram uchun sizga bek zo'r rahmat. Sağ bo'ling. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Пока-пока.